Xa emveni kwensimbi yethoba akutshisa apha kule ndawo mfondini. Ingathi ndiphekiwe apha ke emveni kwale ntsimbi yethoba niyazi kungolwesithathu ke bafondini kungolwesithathu laa mini ke apho kuthiwa ke hangwanathaba bantwana baphume babheke kwenye indawo. Andabi ndedwa kaloku, andabi ndedwa, ndihamba nogqirha wothando, Dr. Love. Wasekhaya. Kokile. Ndikhona mntakwethu man. Nanyana ndifuna uxoka ndi-right kakhulu. Imvula inethile. Inethile. Nosibulele uThixo ukhumbule mina sendinentsimi phaa ejartini yasecaweni. Yeah, no sendinentsimi. No, at least. No sendiyithandazela. Yo. Ngoku sendiyicela ndithi noma nxa ndishumayelayo if imvula isina ndiyamcela ndithi ntatomndim emapeliki kuba uqeta urera kirera. But last week Sunday ayintathi kanti ntatomndim hayini akarayina ndathi hayini ayihletise kaneti right ndakwethu. Hayi noko ndi-right man ndiphilile. Ya no siyambulela uThixo man. Siyambulela. Baphulaphuli nangu Dr. Love. Doctor nabantu bakho. Yes. Khawabulisa abantu. Mamedi dumelang hleng le qaphela ka la Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry. Pastor November and Victorious Faith Ministry kanti mamedi wa ka ratang la TikTok ka ke Dr. November kapa Pastor November ke live o tsama le page. TikTok ke Pastor November kapa Dr. November kanti Facebook yona ke Pastor November and Victorious Faith Ministries. Pastor November and Victorious Faith Ministries ke live it Facebook. And then kanti ke live le TikTok ke bona batho ba ka Facebook nka speed ke na ba ka TikTok ba phuma ka speed ka nete ke na ba ime tetse ka TikTok. Yeah, but ke live ya mamedi ho tsona dumela mamedi wa Motho FM le a tseba ke la braro le robatsa bana re tlo qoqa re be le dintho tsena tse re buang ka tsona tsa manyalo le ka di-relationship re dula ho tsona tsa tsile. Doctor. Yes sir. Puisano ya rona ya beke fitileng ha ra e qeta. Tse ding tsa dintho re di beha matla go yes e be re khotlela ho tsona ha re di buile ra di bua beke fitile. Mamedi nomoro ya rona yo tlo re fumana ho yona ke 069 846 5476 ke mohala eo ke WhatsApp. Okay, WhatsApp ya mohala wa rona o ntso khathetse. Okay ntso khathetse. WhatsApp number ke man 069 846 5476 mo mamedi ke mo o tlotla o re fumana teng puisano ya rona tsatsing ka jeno he mamedi re a khotla. Doctor ne re bua beke fitileng ka dintho tse leng hore ha di khone ho bua ka malapeng re tshaba ho bua ka tsona ya ba re fella ka hore re tlotla re bua ka tsona beke enana hore na re etsa jwang re le ra dintsha jwale re tlo bua ka hore re tlola jwang moedi ona. ke a pola re buile ka bana or most of the time batho ba tshaba bua ka bana and then batho ba tshaba bua ka tšhelete batho ba tshaba bua ka in-laws yes tsena tse ka thola di ngata di teng le tsona ke party ya lenyalo re bua ka ngape batho modimo ba mamedi ka re hopotsa lona kre antle ka tsotsa ba mamedi ba re hopotse re utlwe le bona hle ke dintho tse dulang ka ra dikelelo tsa bona hantle re a ruta ai wa tsoma mamedi ka re nka be re sa karaba nka be re ba butsitse re bua ka eng e be bona ba re jwetsa ngore re bua ka eng e bile ne re itse re tlo bua ka eng re tla tseba lo bona ba tshepe ya ka nnete wa tsoma next time se re etse jwalo re tlo next time re mamedi kana beke fitin ne re bua ka eng and then kana ne re itse re tlo bua ka eng re utlwe re ka nnete hle mamedi la di latela le a re latela ka nnete because ha re kopana le rona strato mo tla bentse le yo na go rata ka la bravo le mo bone ke le shopo nyengwe class kwana ntho mamedi wa karata ka kopana le mmemong ebile ne le restaurant ga ntse tsa jono vina ke batlo bua makatla la boraro te a re ke dula re dompa o di grachi mo fitlante batho ba bua ba re la boraro ka nete re batlo futso so mamedi ka nete ka re ke be re tsibile hore le re jwetse re ne re itse mara next time re tla ba fa yona
e mong ke yona ke a kgola wa bua rona re itseng a re mo a re motho rona o reng ba lena ba ya ba tsho ba re bentse re no mametse le Dr. November re batla utlwa nna ba reng ha re utlwe pele o bo bua hape doctor ka hore batho ba tshaba go ba bue hore na ba nyalana ka tsele jang ka kopanelo ya dithuto ka po jang ba tshaba ke mo ya tsona yo he ya no ka mo hlompho no wa mamela e ba ena o hloka medal o hloka medal ibile ke tla mo rekela tikiti ya ni antho ya competition tla rekela tikiti morato wa ka tla rekela tikiti tlo fa tšhelete ya tikiti ene ke dumela tšhelete tsong ho nna e ka etsa re fumane 25,000 ya ne kapa bokae ke 25 le 10 le ke bokae na e hle dia fapana tšhelete tse ngata mamedi a yena ke tlo mo fa tšhelete ene ora a reke tikiti o so utlwile ke tla mo fa dinomoro tsa ka ke tla tlo fana ka tsona jale he doctor re qala kae baneng disposo tabeng a qala ka manyalo pele re qala ka hore na re tshaba bua ka taba hore na re nyalana jwang hobane pele ho ba le bana ho ba le lenyalo pele be ra qala pele hore na re buisana re tlo nyalana mofuta o jwang wa lenyalo ke gona re tla re shaba tse ding ha se re qetile ka hore re nyalana mofuta o jwang wa lenyalo re feta jwang re etsa jwang hore re kgone ho phunya sexo ka taba ya manyalo wa se ka wa tsona ntho difficult jela ka mamedi wa karata re buile be ke fitile ra bua ka buima ba yona ra re e wese when le se lena le asset le sebeditse a holo e wese o mamedi a yene wese hle ke kopa o jwetsa sephiri e buima e ba wese o tswa fitla ka wase ka ha ye mong ha le na le di asset le babedi le na le dikoloi le na le tshele le na le matlo a lona both of you easy I is mamedi wa karata easy because you know why because you know hoba easy really discuss because agree le tlo bua okay tsaka ke kopa skara di kenya lenyalong le a meta ba rena kopa skara di kenya e mo tla ba rena nna tsaka ke nana he ke ditlwele le bana baka then who is ho re le babedi because agree if lesa batlo kena in community of property kana go tsene because agree re a tshaba most of the time but ba semba ba sebeditse a holo mamelo ka rata how is ro ba kene lenyalo la in community of property because of agree re tshaba lo re tla le matsua ke mutli Trump ke mutli le tata re na se ntela lenyalo se fetutse tshebetso le madisi re se fetutse tshebetso se re metsu ka fela president ya rona yana o renga no but somewhere I understand because that thing can it's what better thing like a chocolate about commitment because how na ho sebeditse jwang and then o na ke sebeditse ka thata like nna ke kadile ho ba le everything when ke ne ke 45 years you can imagine everything ke na le yona ke sebeditse 45 years ke tla lo ba le everything ha se ke le above 45 now you can imagine if I can nga iphumana ke lose it now ke lo qala ka ino di lemon tsena mamelo ka ratang wa bom and today so that is why ke eba easy mo mamedi ntho ya lenyalo especially ha le discuss le na le dintho both of you e mwana le ntutsae e mwana le ntutsae ka pana dintlo a e mwana le ntutsae e mwana le dikoloi tsa e mwana le dikoloi tsa hae who is mo mamedi a le discuss some again ha le na le di company le babedi e mo le mwana le di company ya hae e mo le mong ana le hae who is because how we bua le motho yena wa hao ha tlo bona eka wa monagane le bile o nagana gore o tlo ja dintho tsa no because le yena na le tsae and hangata manyalo a jwalo a gona communicate ha le bua ka ona because le sentse le tseba gore okay nna tsaka ke tlo ditlolela bana ba ka le nna ke tlo ditlolela bana ba le wena o tlo tlolela tsao bana ba hao so hoba is ha le bua gore okay re tlo qala together re tlo kopanela tsena tse re qalang go di sebetsa nna le wena e ba easy jwalo so come on it difficult to say kaya mani mo
o thola hore e mong o na le dintho ye mong hana etsa yona e bima mamedi and o tsa email mang yenwa yana le dintho. That is why you feel a pressure, because when uru humutu ya soka ngai abaleletho, when uru yana mutomlim kinana risk ranyana na linyalo la kopanelo ya dithuto. Osare okay kuba na trust. It means you are not in this commitment. You get my point? Come on, you don't trust me in come on, obolela hore ena le element ya manipulation ka abuhloko. But again I can blame motho ya ka ba hantle, because agree now as much re batla lenyalo ka re batla batho, but at the same time re batla batho ba re bonang bana le bogoni ba re ba ka re jara wa bona. So that is why when motho tla ho wena in kelelo ya ona le kelelo ra okay ke kopane le motho at least ya tla gona go ntlokomela. So but e ba bothata na wena motho ana le dintho ya senga sebedisa ha o so tshwanela go motho no ke kopa re skara kopanela dintho re qale re kopanele tse re tlo di kopanela. If that thing is all wena as person ya senga a sebeditse ya nang le dintho yena utlwa bohloko most of the time ya etsa like na experience ona ke bona. But hey momamedi, the only way you le gone o dilana le yona ke haiba wena motho ya soka ngaba le letho ya soka nga sebetsa e ba wena atlanka di suggestion hore yena aska ba a iphumana a le bothateng ba di thata ntate, because iba lula lento if wena momamedi, because o tsebe le wena hape motho ya tlileng momamedi le thata le wena, because what's a kind you can imagine how can bophelo ba hao, then o bore o tsebe ntho tsa ka ke tsaka, and then re tla qala kopanela tse re tlo di sebetsang automatically la ke tlise ko bane ke na le hopinyana hore bophelo ba ka bo tlo change ha ke fitla mo wa bo. So ha o so nka ka ithatanya but ke hlolile o zama na kwena ka ho fela yala ke at least nyana tla nzama. But ka bo madi ha rena choice mo mamedi, we are forced to re late straight jwalo mamedi wa ka rata hape ke nahana hore o jala ka ke tshelo hore motho ya ka qalang hore ya ka etsa ngore be easy ke yenwa ya soka nga asnal letho a thuse yenwa mo mamedi a mothuse o thuse no motho modimo ke a were batlanyana, and then decide lenyalo mofuta wa lenyalo leo o batla re kena ka lona ibe wena ya mo fang permission o ska expect hore yena a nketela, because e ba thata ho yena, because it lo le yena conscious ya e tlo mo shapo tlo na hana re ka re wena ha o mo trust. So ha e lo wena mo trust na nix o mo hlalosetsa re motho modimo nna ke mind wa tsona le batho jolo ona le motho ke ne ke mo botse putsong ka tsa sele ka ro if re ka ra tshwana la bonyana ona ara nna nka se mind arona ke mind needs or re ka qala go kopanela dintho tse re di sebetsang together. But now o thole jwale ile bothata ka mamelo ka re o bothola yena ya reng mbameli nje thata hi hayi suka yo nqalo vinto nzima kangaka, because thole hore jwale yena ye re re tla qala ho kopanela dintho don o thole hore mohlomo bile hana le bogoni ba hore le tlo bukanyetsa tsela tse le qalang ka tsona mamedi ayena topic mamedi ba tla ha gone o qala hana letse hana le bogoni ba hore aka le ka akre mohlomo se le re le nka qota hore ha a re be le tsena tse re di sebetsang ka thuko se ke di sebeditse re tlo iqala tse leng tsa rona. Now o thole hore skepsel emo ha ana le haile ha le mpotsa tse poya ka hore le ka qala tsena tse ntšha tse le qala go di kopanela mamedi still in tse tlo ba wena mohlomong yo ntse mo tlo investor haholo lenyalo lena, because qetelo ya qetelo wena mohlomong na le bogoni partner wa haina bogoni as much le dumelane ka hore re nyalana lenyalo lena le sa kopaneleng dintho re kopanela ntsena tse re qalang ka tsona re qalang bophelo ba rona ka tsona. So thole hore still e tlo ba bothata ba hore mongwe thole hore yena skepsel hana di bogoni hape still. So even if le ka la re le tlo qala tsa lona tsa lenyalo le ntšha still ntse tlo ba wena, but ka bogutshwanyana wa sekhang dintho tsena di easy when hona le assurance
in that relationship, on that marriage. What's on about to buy a thing or Oscar wa dudiseya. Ntho e tsang hore ibe thata nthwena ibe heavy mamedi hore le bue ka it's when o le ka relationship kapa o le ka commitment le motho ya yetsang hore ska dudise go kwa bonto benzu bane ungahlaliseki bana gore you are not sure or this relationship ite from the beginning you are not sure but wa utlwa wa bona iteng ya bua but hona di small talks nyana tse hlaha tse etsang hore o feel hore o dudiseng ke engwe e etsang hore ho be difficult because hona le batho ba tla o jotsa mna ke la ka kopana le mosadi wa ka ke be ke monyana and then ya ba re kopanetse dintho we are still together and I avuke nne we are happy wa bona so ntho tsena tse etsang hore ho be thata ke mofuta wa relationship kapa commitment ya le mofuta wa batho ba ka ra commitment ena because o tlo thola hore you are not comfortable but you feel hore mara ke amrata motho ena but how good a hona ntho e rinqi mara hona le motho ka reng o kopana le yena o tlo ra Ahman you don't mind who easy to say no we can sika tibanela yonke into ka etsa ntho ngwe ona le batho ba yentse ntho emo o tlo motho ra nna ke le ka kopana ke le ka nyala mosadi wa ka and then I did not hesitate to ke mo ibe party ya dintho tsa you get my point because now e bohloko when le ka commitment but esing esa dudiseha nga ke tsi mamedi wa nkukwa now nteka yetsang hore ho be difficult hore le reach a decision ke mofuta wa commitment but nteka yetsang hape ho be easy hore le reach a decision ka mofuta wa lenyalo ke mofuta wa commitment or both of the decision ya hore la kopanela kapa le kopanele e tlo relaya mofuteng wa commitment eo le leng ka ra yona simple and matter because le motho o kopanele mofuteng wa hore o check hore ke relationship nyaka motho wa ka ke mofuta o tshena wa motho nka mo tshepa ka nna yes kapa yes yena nka mo tshepa ka nna le ntho tsa ka o bonka decision na hore re ke mo tshepe ka nna fela ntho tsa ka ka mo tshepa ka tsona okay behavior motho tsela yo the kind of relationship ele leng ka ra yona it can make things easy mo mamedi hape ka di etsa di be difficult that is the problem all right we wotlile ke bona o se mata ile a ba ihlakola tseba but yena na hopotse ntho ile nngwe yana hore nna ke itse ke batla gapella le namane se le kwa na hopotse o fela ro bona le bomme ba patang bana ha ba tlamanyalo ke a tseba le yona ke ngwe ne re tlamang hore re bue ka yona ya bana ka hare ho banya you know fela pele re ya mo kana ne re bule ka ditšhelete ya bobedi ke tšhelete re qala kae pele ho yena ya ntho ya kopanela ithuto ke finto mamedi a hlokang hore botsa ka yona kapa a hlokang ya sa utlwisang kapa ya utlwisitseng ntho tsena tse re bulang ka tsona se ke utlwa fela mongara bathong a ke le tloelle mo ifehla hleng lona batho ba nang le dithotho jolang fela hleng ska ba ka mo nyala wa ikimetsa lenyalo ke la batho ba qalang bophelo e se ba se mangi wa a tloellang ke batho ba qalang bophelo lenyalo le batho ba qala a rutle metro ismei Dumelang Dr. November Ntate Mhlakazi ana hle ha manete ke community of property ya eng o mfumana ke na le everything ha o qeta o zo faka na lona kopantse ke lerato ntho se ke di sebeleditseng morao before kopana le wena ke tsa bana ba ka le nna ga re ke sebetsa le wena the same khalo sebetsa ke tsa o bana ba hao nna lona o kopantse ke lerato a qale fatshe na se qale phansi me make ya lebo okay kwikha all right aqala phansi mamkwikha aqala phansi but mamkwikha yena uthetha ngokuthi nxa nisebenze nethu
It's easy, but the challenge, Muhammad, it's when emong asa sebeditse emong asoka asebetsa. Challenge is more. But Leona Mamedi kile we hlalosa challenge e tswa fela ke mofuta wa relationship le mofuta wa motho kapa mofuta wa commitment wa because so ba bang e kileng ka bona e yetsala emong Momamedi o tla ba anka a re no na we don't ha re kopane le dintho tsaka but o bo bona hana kwentse tsamaya the same person as a change decision ya high elori o sa bilang ka partner ena high asa ikenya a yetsa party ya dintho ba bang he batla ba sa ba yetsa will e motla ba sa mo am involve e motla ba sa change some of the things a di change asa di kenya mabitsong a lona kapa mofuteng wa lenyalo wa lena la lona le betja wa bona e go tla le ka back to the benyam ya mofuta wa commitment o kalela bona jwale no ke settled yeah le moya ka pho o settled now o qala o change as much nkile tsa o di beletse ka thuko but the more o ba settled wa bona Mamedi e go tla ka mo Mamedi back to tabenyane ke bilang ka ona mofuta about because Mamedi hona le di relationship tse sa ngore o ska dudiseya man hona le batho ba etsa ngore ona le yena ba ha wa dudiseya you are not gore o yetsa gore o ska ba wa dudiseya maru wa morata wa bona hadina gore hadina a o gone a go zinqoma nga a tsubi praise gore ntwena iteng yena o dutse ka taxi maro jere skube so hona le batho jwalo and mofuta jwalo wa di relationship kapa wa manyalo kapa ha re bua ka di relationship akere because ke le relationship e tlo ya lenyalo so ke yone etsa ngore ho be difficult ke yone etsa ngore ho be difficult mami and ka bo madimabi 90% ya di relationship di ka ra situation se jwalo mo tla thola gore you are in a relationship but essing gore you are not comfortable man I want relax someone in this relationship so that is why when le tshwanela o discuss dinto tsa mofuta wa lenyalo ye le le tshwanela ngonyana na ka lona ho ba difficult and that is why we e monga qeteletse ga re icon yeno a ke motshepi ke mona ke mo shebile ha ke motshepi na ke tlokopanela dintho le yena nka paka nka dintho tsa ka di bela ka thuko it's very dangerous we se ba bang he ba dinka ba dikinya baneng tse ding di apatua ba bang ba dipata club o thola go jetsa ra nna ntho tsa ka ke mo di se ka bana ba go santa dipati a re boela le ke ena dumelang ka studio ka mo ke na le potso ke ne ke batla go e botsa because now le bua le boelane ke buti ke boelane pastor ha re tlo nyalana like nna ha ke ne ke nyaletse ke re ke nya hao ke nyadiswa ke ntate moruti mangena then sa di home affairs ya se tsene ke le go tsona then home affairs ke ile fela sentse ke tlo lata a marriage certificate okay so now how to sheba lenyalo le jwalo le la re nyetse ke rekeng no one ever abotsa hore na ke community of property of not in community of property even how ya home affairs o lo lata a marriage certificate you just receive that marriage certificate is a marriage certificate civilian marriage certificate so now even ke experience itso ke nkila ka signela batho home affairs ha ba ka ba botsa ona le kopanele thuto ka pa jwang and once o qeta o sign ha o tswa ka le matila home affairs already is a community of property so batho ba bangata they are not aware country so now ha ile jwalo teng o tlo etsa hala jwang okay ke bu yes no buti thank you man thank you bile go qete tshale man thank you man go qete tshale modimo le bless le family ya hao I think all right buti ne but you know I'm going to tell you actually moruti mangena maybe mutana monyadisa na tshotse ba bue ba discuss into you batle actually ba tshotse batla ho motanyadisa batle ba sentse ba discuss it that is number 1 but hangata ntho etsa hore is ka discusswa ke lenyalo le sena nix gare le wena le motho no ho le sena nix le jwalo lona se ngata le discussang a se ngata that is why u sainetse batho ba ngata most ya manyalo a jwalo nga se tsu ifela bekitsa makilo nyana le motho mabedi nna ho latela tshebetso ya ka it ga se etsa hal but I think
yeno yona ke a dumela mamedi pelong ya ka gore manyalo ana a yang bo Home Affairs Genevieve Keksen le Hlapo sentse le Home Affairs le fitla le nyalana ke dumela hantle botibutile ke manyalo ana o tla tola gore mohlomong both of you ha lena lese, but there is no way hona le ya sebeditseng hona le ya sa sebetsang be le sa discuss ha gona ha, because nowadays batho ba sebeditseng already bana le mentality of protector whatever they we've got that mentality of protected into ka ke mena ring but bana le dintho ba sa cruel but there is no way mo mamelo ka rata e ka re ha ona le dintho be le ka tswa fela be le tsamaya ya Home Affairs be lo nyana na gona ha next so ke nana o botwa thapelo tlo enana ke Porsche ke kolo yaka because ka bo madima mamelo a karata and this whole thing e gutlela back to tabeng e ke bulang ka ona mefuta ya batho ba re kopana le bona ba yetsang gore re se ra dudisea re se ra relaxa that is why qetoleng ya qetolo mamedi there is no way le ka tswa le ya Home Affairs le sakala discuss as long hona le ya sebeditse so ke nana eno mefuta batho ba leng khalo ba sainela ba ke nana ba nyalane le wena ka noko tse ke a hopola ne santse le monyane a holo ke dimela ntate moruti mangela nna ke a botsa next because le wena ka noko tse no ha ke tsebe o no but ka nako eo ka nete no soka o ba le anything you know ka yo protect o ne ka why protector ya hao yeah all right re ka feta hatsa ditšhelete re ke rata tšhelete okay ke rata tšhelete pele re ditšhelete yalla go tokie rutlwena o re o bane ha re sa fete re tlo fella o ye e be re tshwara topic ina go di ka o fela Novi, Blagazi, Novi. Ah, kona, bate ba jwang ha ke na next ka parnale. Ko re na game ala di a ke ntse fela nna ke a botswa next mara e ka mora mo ke se le tui. Ke prof in community of property. Ya, bate ba jwang tate. Hai. Ya, e monki ena. Okay, ke go ba ke hlalose something before re ya ho yena ne well lenyalo le nang le di asset kare ha se lenyalo le o le ka la tswang le ya Home Affairs fela le tlo tshwanela le discuss because momamedi when una le di asset let's say ke okay re anyalana but ke na le dintho tsaka do you know that or ke tseba ka nna ne ke nyala for the second time my ex-wife will tshwanela re along a ngodise dintho tsa a hlalose re yana na le le nna ke hlalose re ke na le wena mamela karata because both of us ne re sa kopane di dintho tsa rona but ne re tlo kopanela tsena tseo re qalang ka tsona mamela karata so now we had to now lenyalo le na le asset jwang ka pa jwang if le plela ra le tlo di kopanela mamela karata le tshwantse le mong le mong a tshwantse hlalose rona le le right my procedure eno ke a tseba mamela karata tse di he ke tsa bo advocate Mohapi hle le lona le kele ke ntho tsa lona tsena he ke a le tshepa now but nna ke tlo bua tsena tsa di challenges mamela eno are mare doctor maemo wa ka ha o bolele hore a tlo dula le jwalo sheba profile pic ya ka hle ka lenga mona are maemo ya tlo dula le jwalo so aga re hona le di good pretenders mostly the relationship before le kena lenyalo maemo hai so o bona ba ka baka lona ntho ya ro hona le di pretenders that is about ba ngata ba qeteletse ba sa ba tlokena ka di asset tsa bona manyalo so ba bomba motho ba tlokena because re a tsaba mamedi batho ba tsaba ke le jetsa sephiri ona mamedi wa karata re tleta beng ya chelete ka bona re nka mamedi hape ke nge mamedi all right re ke nge no ke tlwele mangi na o tsaya buti ya re ba o skimme ba o skimme Dumela na ke bona ke ga lenyala le sale because ke nagana basadi ba gonono ba khamega ga dilo tse banna ba na le tsone ene manyalo gonono ha sa last je ka manyalo a pele motho nyala 3 months wa divorce motho nyala jara wa divorce so tla ke lenyalo
a ke wa easy for o ile mo ona le go dira eng so ne ke bona go sa tlhala go na le molemo wa lenyalo chef se papane ai thank you yeah ke tsona tseo yeah and journey ya divorce tse ngata ke yone etsa gore batho ba qateletse ba se ba tshabisa dintho tsa bona that is true, we cannot run away from that. Mamedi ha ona mhlare ke ra ibaleang yeah ha re kena ditšhelete nda tswaka ha re kena tšhelete ha re kena tšhelete re tsaba bua ka tšhelete yeah re tsaba bua ka tšhelete e ka re tla ngopa but taba ya tšhelete in a relationship on a serious note wa se kai e came to tshwantse batho ba discuss as much it is sensitive e leng to sensitive. You know why Mamedi ya tšhelete tshwantse ba discuss Mamedi batho tshwantse ba discuss taba di tšhelete ba discuss le dikoloto tsa bona before le kela kena lenyalong le tshwantse le discuss taba tšhelete wa se kai o tshwantse ke tsebe hore ke tsebe bophelo ba ba di tšhelete le wena o tsebe especially Mamedi a kre re bua ka relationship e le matin la lenyalo ha re bua ka di relationship tsena tseo e leng just a relationship es nang future. Okay, e re ke phunye seso ka tsele tshena jwale ke batla go kena lenyalo le OC ke bodile credit bureau ke bodile ke motala ke mogubedu ke ya kolota ke akana dikoloto OC ena o yeme hantle o motle he ke qala ka o bua ka discuss mo ke qala ke kopa re lokise ntho ena pele because ke batla batho ba understand hore ha re bua ka di relationship so mo tshwantse le bua ka ditšhelete ha re bua ka mefuta ya relationship tsena tsa mojolo because I cannot get sama ho tleng tse ke bua ka taba tsa ditšhelete tsa ka wa utlwa sit mo ba tšhelete ka cannot I don't think but re bua ka di relationship tsena tseo tsa mannete tsena tseo le feeling gore jwale le staging sa o nyalana yeno wa second to qata ba kona very powerful, very important. Number 1 ho tshwantse re bue ke tsebe boemo ba ba tšhelete ke o tsebe boemo ba ka ba tšhelete ke number 1 gale ke re kentsa pele kana go tsa gale moruto wa tona re before o tlo nyala ngwana ka ntle le bank statement ya 3 months ke hopola why hopola o se ne bank statement ya 3 months o no tla le bank statement ya 3 months ba ruti ba gale bana ba yetsa ntho you bring the bank statement sa 3 months hore ba tlo sheba o sebedisa tšhelete tsa jwang o etsa jwang so that o ska tlo nyala ngwana batho ha o qetile bo mosotla. Today we don't do that. O tlo kopana le motho ya motle le be le nyalana now it's either mohlomong le nyalana in community of property kapa le nyalana ka mofuta ofe kapa ofe wa lenyalo but the problem kore when se re committee be ke tlo realize ka hare yes se motho o na le dikoloto on o imetso o ka ra dikoloto tse tshosang. Do you know that ore if ke commita le mofuta jola motho automatically doesn't matter nane ke le careful ka kang ne ke sebedisa tšhelete tsa ka bohlale bo bukae but if ke commita le motho a seng good to sebedisa tšhelete do you know that thing lifestyle ya o tlo affect a lifestyle ya ka Mamedi ke kopa o ipheta lifestyle ya se khaya if was a kaya a sebedisa tšhelete tsa ka bohlale yena nna ke le lehlaswa ebile ke na le dikoloto le di eng mo Mamedi ka rata be ke commita ka wa se kaya automatically ke tlo affecta bophelo ba wa se kaya because ha ke nke gore mohlomong na 20,000 nyaka ke ha ke sale ka next e fedile ke dikoloto ya fela na wena o na le 5,000 kapa 10,000 e salang for dikoloto tsa now I mean how to patala dikoloto sets ka 5,000 kapa sets ka 10,000 but because of now o sona le motho moratang yo sa tlo mmona a safara automatically now 5,000 nyane ya hao yo no tlo itse itse sa monate ka eng o tlo tshwanela jwale o try o rescue motho ena. Number 2 tšhelete tsa hao tso di tholang tso ba le tsona o tlo tshwanela o thuse motho ena now ka montoma o sona le dintho tso tlo itimang tsona wena mo le mong wa o thusa motho ena tso no di tloetse automatically hono bolela lifestyle ya o tlo change. That is why rena le batho ba today
mamedi o thole gore motho nana o na phela ntla ba le one, but since a nyetswe kapa anyetse kapa nyetswe mamedi ba bang di lifestyle tsa bona di changing, o thole motho sotleile o fetana tsa dula le one. Why? Because taba ya ditšhelete very dangerous mamedi wa ka ratang. Go bohlokwa gore when re commita re tsebe re commita le batho ba jwa e mo mamedi tlo commita le motho e leng high maintenance, a very very high maintenance. Ona le batho ba ileng di high maintenance mamedi wa ka ratang. When you come to that life, to the life ya motho e leng a high maintenance, because batho ba ba ratang do high into lifestyle e udimo, some of them they don't even afford that lifestyle ya bona, ha ba afford. So ba bang ba bona but ba kadima di tšhelete all over to maintain lifestyle ena a ipeileng go yona. So when o qeta o fihla bophelo ba mofuta jwalo wa motho, hona o bolela re jwale le wena o tlo tshwanela mo thuse to maintain that life. Now o tlo mo thusa ka tšhelete wena o tlwaetse o itšesa monate ka tšhelete o tlwaetse gore o enjoy ya bophelo bao. Hona le batho bao today ka mora lenyalo mamedi wa karata di tšhentšhile dinto, o tšhentšhile o sole dikolotong because now o thusa, because mamedi wa karata ha o lo lata Fariki ka rasiretse Fariki ka se ntse ka o ema ka ntle go siretse bontsho re hey le lo pitikisa le lo pitikisana le Fariki. There's no way you can say Fariki o eme ka ntle ke nku fela yo ka intshang ka rasiretse o ntse o sa kena ka rasiretse, because untsanto e wetseng by mistake ka rasiretse, not because e rata siretse ke etsa sense mara. Na hona le batho ba reng ha o fihla phelo mai o tlo thola o fihla motho ya neng a bileng di challenge a retse mohlala. Hona le batho ba o tlo thola gore ka mora divorce e mo affectile divorce, o thola o affected somewhere somehow, but ha mo mametse o qoqa le yena o sheba bophelo bae, o sheba everything bophelo bae ene a bua di nnete, o tlo thola gore ke motho ne ke motho a bohlale ya mpang fela o gona go tswa ke nku fela e wetseng ka rasiretse, because most of the time dinko di wetse ka rasiretse ha e dule ka rasiretse e tsama ha e tshosa e tsama ditsela tsa o tswa seretseng. Mara mo mamedi ha o ka re o lontsha Fariki ka rasiretse o ka se o heletswe le ka ntle unless o tshwantse kene ka rasiretse. So hona le batho bao o kopane le motho ya careless ya sa kgathaleng, because hona le batho ba sa kgathaleng mamedi ba ba ibile ha ba tlwaela tšhelete bile ba ba frustrated ba tshwere tšhelete. Mo mamedi o tla ja tšhelete o tla nwa tšhelete a o kenye dikolotong a yetseng. So that is why o leng bohlokwa mo mamedi wa ka ratang gore before o ka icommita le motho le bue ka ditšhelete le di discuss ke engwe ya mabaka. Why? Remember, and lenyalo la lona, mofuta wa lenyalo la lona, if ke lenyalo le nang le dikoul le ditoro, le if le na le dintho tse le batlang go achieve ka lenyalo la lona, jwale yone e etsa gore e be must taba gore le bua ka ditšhelete. It's a must in that. It's a must to le bua ka tšhelete, especially le na le dikoul, because toteleng ya qetelo ba bangwe tlo thola gore ha ba bua ka tšhelete, but toteleng ya qetelo ko wena no ye seng le wena driver ya lenyalo le na le jere ko wena o jare lenyalo o bo jare le bana ba lenyalo le o thola re le bana ba monneno ba jarwa ko wena kapa le bana ba mosadi eno ba jarwa ko wena o thole monga mosadi eno ha afford le bana ba hae ba tonyalane le yena o tlo etsa jwang? A kre jwale if ke nyalane le wena o na le bana ke rekela bana ba ka diphahlo ke tlo tshwana le ke etse jwang? Ke rekele le ba hao. If ke isa bana ba ka jo sekolong ka tropong ke nyalana le wena ba hao ba kena role le a thunya, e tlo kgonagala jwang taba gore bana ba hao ba ye role le a thunya nna ba ka ba ye ento? So automatically re tlo tshwana re dula fatshe re sheba gore bana ba rona re betsa jwang gore ba ye sekolong. Say why? Maybe ke tlo tshwanela re ntse ba role le a thunya re ba tlamatize Rabata mataiza kwa ntungwana heaven what Onka ngata. So ke ntse ba tla discuss because qetelo di affect maphelo about mo mamedi. I'm not lying ha ke rona le batho ba re ka mora le nyalo mamedi ka ne go bana le motho itsamela bana ba itsamela re le la thunya ba tudisa skunteri ka ma ke nggono wena o qeta go pana le motho
ba hao bona ba kena kae tropong. Now e tlo ba ntho jwang ya hore bana ba bang ba ya rwele thunya and then ba hao bona ba ya sekolong. Ke man mo tlo re ha re dule fatshe re kopa bana bana re ba ntshe sekolong re ba ise sekolong. But the sad part gore when le sa di discuss ntho tsena di tlo le affecta mmele ingata. So tšhelete ba tlo affectiwa, o tsebe bophelo ba motho, o tsebe gore dikoloto tsa yo di handle jwang, o tsebe gore ho etsala mo mamedi, so that you must make a decision gore wa ngena kapa o ngene. Ya a rutle Mela motho wa ka pastor that's why gona ga sa batle lenyalo ka nnete 50% ya bana ba ka e tlo jwa fela tse ke sebeletse ka thata. Nna ke le batle ka nnete ha ke le batle lona kopano le dithuto ha ke batle letho. Dimela Dr. Novile Mhlekazi, nowadays ke Home Affairs ba lefa advice ya ho kopana le lawyer tsa lona before date ya lenyalo, then if le sa kopane ba re letle ka proof ya out of community of property. Then emongare dumela pastor jwale lenyalong ha re kena nna ke sa sebetse emong a sebetsa but re contributor re le two ka tšheletenyana e ke etsang, then lenyala in community of property or jwang? Are e a ke pheta mo ha a sebetse motho wa hae o a sebetsa but o kgona ho zama ho itseng yena ebe ba contributor ba le babedi ka lapeng le kgona hore le dumellana hore tla nyalana in community of property na. Okay, ba arab a rutle okay. Dumela ngape pastor. The other thing ke mono Home Affairs full time. Ke dula ke thewetse mo ke ka department e nngwe but Home Affairs re kopanetse building mo. So now sometimes it be ke tswile ke ile ka ntle ke eme ka ntle ke phomodise kelelo. Ha o eme ka ntle ka mo tla botwa bomme bana really ntho se re di utlwa mo go utlwa mathata o mongwe ne re ke eme le boteng then ke nana go nna nne go tlwesa ID o bua le mmata hae o siona hore na se teng fela ke tatetse net ha ka signa mo ha ka signa fela a qeta o signa se ileng sa hae ke saka ke sa haya ha tsibi monna na ke memetse net ha ka sign ha qeta ke swara pampiri o ka tso saka ke sa hae ke saka. So you bontsha hore jwale ho sona le lenyalo la nda hore wa batho ba we hore ha o botse dipotso tse ngata then bomme e se le advantage ba sa ba tshwara bontate poho ka hore nna ntate ha ka signa wa tseba hore ha signa ha ntate a signile o sa botswa potso ha o tswa ka le mati ke community of property. So bothata bo mo bomme le bona ba sa ba tshwara poho ke hlola ke ba utlwa mo Home Affairs ke sebetsa mo normally bentse ke le teng mo ke bentse ke ba utlwa bomme bona ke buti ka freedom ke buti boelane ke a lebo. Dumela Mhlekazi le Novi yo Dr. Novi o Bishop wa ka o nqabolela ha o re bank statement se ya batla hala pele one ke qala o iutlwa e a gale o di bona Bishop ya employile yo bank statement yo ke wa madora ka mo khotla Panzu wa bua ngwana motho o go le la thunya ba ero le la thunya ba dule ba tletse le la thunya tropo ba tlaetsa come ache Mhlekazi ke le babetse le Panzu ka mo Mhlekazi Novi wa muta msting tate buti wa re abti buti bua nnete a gona a re tshwa po straight kore a ga tla ngwa bana ke tronko kore gona se re phela tronko gona le tshwa ntate ene wa bona go tsane re botswe next wa utlwa ma job to abti buti la ahle ke nnete ba mo ke tronko go tshwa po tata yazi le ithetha into yarindivisisa kakuhle bona ngoku uDonald Trump le uyibonile naloo leyo ukuthi ye utata bayaphela nangoku last time uMenhle ndamane nisinga Home Affairs abantu nxa ufika le usithi ufuna lento leyo bakumame bebengakumameni labantu bebekusanisa le
bakusainisa yona community of property nxa usuyona ufuna out of property babengakumameli befuna ukusayinisa le bona bakusayinisa yona maybe ngoku izinto zitshintshile let's hope izaba ngcono ya vele loo nto leyo ayinandanga tata yokuthethe nyani fundi but skarero lathunya he ibhaliwe comment it is skarero lathunya he akere dikolo tsa ke isene ke borolo lathu o kopane le motho wa mosadi a sena le bank card ha qeta a ba batla go tlo controla nthong tsa hao ai bona le mali ai evulele nyosi hi you know what's a kind na ke tore ho batho when you don't have anything to lose you will never protect what you have because you don't have anything to lose. Repeat. Mamedi, not unless Luna bayang belesaniswa in community of property. Let's discuss. Belesaina in community of property. Let's discuss. Ase mistake ya motu enwa ya nang yasna nix. Mariki mistake ya how motu ya trilling obulo saina o kenya dintho tso di sebeditseng o di kenya lenyalong not unless tsona dintho tse no tsa hao o di bone di sa matter hore ka di protect because number 1 mo mamedi there is no way how gona ha mamedi ke etsa mohlala kana nka se tsui bo seng be se kilo nyala in community of property ho latela tshebetso ya ka I've got so much momamedi wa karatang e ke sebeditseng so if nga tshwanela re ke lose mamedi nka lose a bohloko so that is why when o sena ntho e yo nang le yona ha ona letho le ka le sireletsang ke dumela re na le mefuta ya di success tsa rona mamedi wa karatang let's ke la leba di katlo tsa rona di fapana mamedi wa karatang ba bang o tlo thola hore you've got nothing to lose. And that is why I was not anything to protect because I want to nix. I matter. So that is why I don't think about Bashapuetum Basuba, Momambido Karatam Bakatsu saying Babata Balunya in community of property. In community of property. It's impossible. Now, Kebata Hotala Taminya Hore, because I topic of my Kitabache Timamid. Kebata Hotala Mutiana ring, Yanawa Izama. Emu wa sebetsa then ba kopanya ba yetsa eng ke itse momamedi ha ke bua tabeng ka be kere a se taba ya o izama le hore ye mongwe sebetsa ho le kae ke taba ya hore especially lona batho ba qalang bophelo because ke utlwa ona le ya zamang hona le ya sebetsa mo hona le di relationship tsa rona le di tshebetso tsa rona di a fapana mamedi hona le batho ba sebeditseng haholo hona le batho ba sokang ba sebetsa haholo hona le batho ba sena next ba bang mamedi ba wa ka ratang hona le ba le ha o ka wa protect mamedi you know ro tla bo protect on 26 esiko hona le batho ba protectang if you can say nna ke batla protector what I have sometimes you need to check gore ke into la le ba tla mo protector wa bona mamedi wa ka ratang because hona le batho ba jolo ba tlo re hai nna nka senyalane in community of property then how do I say o protector in hayiyo o try protector lentswi but you don't protect anything yona ndi yona mamedi so ke batla go tla batho ba ne ba reng nna ke sebeditse nna ke azama ye mong wa sebetsa and then re kopanya re le ke bophelo mamedi a se taba ya maleka ntho re buang ka yona I mean a se taba ya hore emong le ya kopanya emong le sam ntho e etsang hore be easy le ka taba di chelete mo mamedi ho easy ka taba di chelete when ka baka la mofuta wa motho wa lenyalo le eo le leng ka ra commitment le yena ke go ba o ipeta ntho etsa hore ho be easy hape taba ya di chelete hore le sebedise chelete kapa le invest lenyalo la lona ho dependa ka mofuta wa motho o phelang le yena kapa yo leng ka re ho relationship le yena kapa o batla go commit le yena again ho dependa ka mofuta wa relationship ke santse ke go tla ntho ke buileng pele mamedi hona le batho ba reng ha o fika bophelong ba you don't hesitate to invest
ho nka tšhelete o e kenye mona lenyalong lena kapa relationshipeng but hona le batho ba etsang gore o nagane habedi hararo to invest so e gotlela back to tabeng ya lenyalo mamelo a ka ratang gore mefuta ya rona ya di-relationship ke yona le mofuta wa batho ba o re kopanang le bona ke bona ba thatafatsang dintho re thatafatsa manyalo re thatafatsa di-relationship ka baka la dintho tse re leng tsona so le taba tšhelete mamedi batho ba gona ba tshaba o e discussa and then ba tshaba o investa manyalong a bona ba tshaba o investa di-relationship in and I don't want to blame them because of mefuta ya batho bao re nang le bona kapa ba nang le rona re mefuta wa batho ba sa kgoneng go etsa relationship tsa rona di be settled ke ne ke mamela ne ke bua show nyaka ya Monday ke na le show e reng ha o molahlekeng ke bua ka dintho tse tshwanang le tsena so ke bolela batho ke re banna ba etsa so banna ke di-investor banna we invest rona we invest basadi ke di-seller basadi ba rekisa ha ke tsebe ke English right to be a seller wa rekisa great and then rona re di-investor re a investor now ke re ho batho banna ba so account ka ba ya relation aba ya dijono wena aba lo dula fatsa qoqa lena ntse le qoqa le bua then hantse le bua then ben qalela le ntse le jola jwale everything your action your whatever your behave ya mo jwetsa hore a invest ka paska investor ho wena nka repeat behave ya mosadi ho monna ke yona e determined to this man or are ke investor lenyalo lena kapa I don't invest kapa ke investor relationship yen kapa I don't invest le bomme ba yetsa o ka kopana le mme ya nang le everything ya ikemetseng but ba kopana le motho a sena nix the kind of a person yo kopana le yena mamedi ke yena behavior high tsela le nka teng ke yona e etsang gore o utlwe you can invest to this marriage o ka nka tšhelete o bo invest to this marriage kapa in this relationship but again hona le batho ba etsang gore la o sona le bogoni ba gore o ka investa ba re botshaba mofuta wa motho o phelang le yena mofuta wa motho o leng ka relationship le mofuta wa motho o committee le yena a ka etsa gore la o sona le bogoni o tshabe so sometimes child is not a problem the relationship in them because hona le batho ba affordang ba ka gona go afforda di partner tsa bona but the biggest problem mamedi ke mofuta wa batho ba re phelang le bona kapa mofuta wa batho ba re le ka relationship ke bona ba etsang gore be batho ba hesitate ho invest because totally banna bona they don't care gore una le tšhelete kapa ona tšhelete a ka unka monna a ka unyala ntse ona le tšhelete o sena tšhelete kapa o sena nix banna ba ha ba mind bona but the biggest problem that thing is easy ke mofuta wa motho yo commitang le yena ba qetile pele re tswa Dr. Putsa bohlokwa ke nana yo qetela re tsebe ho tswa a re jwale ha ke bona batla go gama motho a di jwale ha lefu le fihla asset tsa hao di ya ho mang hobane le nyetse out of community of property e mon le on dia ba neng ba hae tse ding la twa ke di family di atla tlo ila tha ba sukudisi bile ba le pele ba nka di van bo malume ba fihla bo malume ba nka van and then bo ragadi bona ba sentse banka hai ba ke di reka tsentsa 3 piece ba santse ba di nka e mamedi simple ka gore botso ntho simple jwa simple a le senyalana in community of property family be tseba gore lenyalane ebile mongwe hlokaitse a mamedi ba tla bo malume bo ankele ba tla ibusa ka vene o sa bila rana lefu ka lona ba ba se ba tseba a mamedi ba nka everything o malume le boragadi mon mamedi tlo tsa o tla tsama o le jalo mamedi le motswaitswai ke kopa o tsamaya o tlile ke sna le go tla o sna le mamedi nomoro tsa ka ke 073 202 9079 ke dipita 073 202 9079 ke dipita la tsatela 073 202 9079 mamedi o ya kerekeng o kala batisa phase 3 kapa phase 7 o borfelo ya kerekeng ya Pastor November o bothewa ke o re shopo nya maditlhabela phase 3 kapa phase 7 o borfelo ya kerekeng ya Pastor November shopo nya maditlhabela ke rasa kai ba ho ba kena ka sekolo re le thunya kapa dissenting ena ntse how can you in community of property
o tseba hore makoti fela ka lebitso mohlang o tsamayang ba tla bo malome mokgotsi wa ka a you good ntho push wile ba tsamaya ile ka tsamaya ke ntse ke se ke tsamaile gore ene anong ba etse